Bu kitap sina, manası da sina, manası da sina, manası da sina, manası da. Bu kitapta sina, manası da sina, manası da sina. Bu kitapların barısı da sina. Bunun için H-nin VK'дағы hem Telegram'дағы türkümlerine yazılgan болырга керек. Екіншіден, мен шушы баннерға перепост ясарға, яғни өзіңнің страничкаға көшіріп бастырға. Үшіншіден, H-ның VK'дағы түркімінде шушы баннер астында қатнашам деп yazарға. Төртіншіден, қатнашам деп yazғаннан соң екі достыңны белгіле. Көбігіз қатап жибәрі һәм достарын дұрыс белгіләмей. Қарағыз әлі менә экранға башта жиясыз собачка, яғни итшекне. Аннан соң сезнең дуслар исемлеге килеп чыга. Менә шушы килеп чыккан исемлектә я үзегезнең дуслыгыгызны белгиләйсез, яисә шушы исемлектәгесенә төртәсез һәм килеп чыгарга тиеш активная ссылка, ягъни сезнең дуслыгыгызның исеменә баскач, аның страничкасына гиперссылка булырга тиеш. Дусларын дөрес билгеләмәгән кешеләр конкурста катнашмый. Әгәр дә хаталы җыйгансыз икән дусларыгызны, яңа баштан дөрес итеп билгеләгез. Килештекме? Конкурста актив катнашыгыз. Бер җиңүчегә Зифа Кандировның бөтен китапларын бүләк итәбез. Уңышлар сезгә!